Haka jingya la kai ka baka pertai sa jisin. Kala jan yo ban reben ya Messi na mar uklem la ban penrung ya ka penalty. Haka jingya shoot tie breaker. Persia ka Ecuador. Emiliano Martinez sa jisin. Ula pelai ya Messi na ka jingle rany. Haka pertai hadin ba ula ban kerda. Yaki arteliki ball bala shoot. Umena ban uminda ka Ecuador haka quarter final ka Copa America arajar arusau. Ni pediang sang bahaya pibaro ki para jor sa sisin sa kisawayom haka jingyala kay menta ka step up ka Argentina Persia ka Ecuador ka Argentina kalalaban pelemnya ka Ecuador dasau la arkul leng baka tiebreaker hadin baka jingyala kay haki kendai po minit kala kunno damar lakaway. Haba pai sa kanay ka jingya lakay ka Argentina kalayo ban lam kemat ya ka jingya lakay lang ba Lisandro Martinez haka minit balay pausan. Badhadin balajan kud artat ka jingya lakay ikum baka Argentina kan rung da kabasuk siya ka semifinal jong ka Copa America arhajar arpusaw lang baka tay ka sikul penban haka minit bakanday pau plus iway ka Ecuador kalalaman penyak hay ka tay ka sikul Martinez lang ba uke Rodriguez kabala pelong pat ya referee panra ya ka jingya lakay siya ka tiebreaker namar haka Copa America omdon extra time. Haka jingya shoot tiebreaker Messi ubala shoot nengkong uklam laban penrung ya ka bol sa pokol hadin baka bol ka ba usut kalaher palat sa jerong bat legday ya udengkol penban kani ka jinglat ban tap kol Messi lala pat ban yada ya ka Argentina bat Messi na ka jing syarem leng baka jingla Emiliano Martinez ukul ka Argentina ban kerda hadu arteliki penalti bala shoot taki rang ya kai basa kemat ka Ecuador. La ruban penken mawang ne ba Martinez ulala ban kerda ya ka penalti haka minit ban rupaway bala shoot dau ina Valencia ka Ecuador. Kumta ka burom baro nakane ka jing yala kai kalay sa Emiliano Martinez urang up goal kari Argentina bala pelaj imya ka Argentina na ka jing si arem menta ka step kumba ulalay aka final jong ka World Cup arajar arpoar Persia ya ka France ba ulala ban blok ya ka ball bala skol da uchumini suaban kut artat ka extra time. Kublay bigi para loki para jorte tada do binia sembiang aku waipat ka video kublay sibon.